Karbi Autonomous Council Team Pen Matipung Arboretum Pen Craft Center ki Kimbo Mahem Kahumridam. Karbi Autonomous Council Arlo Pen Ana Department Atumke Karbi Autonomous Council CEM Kapin Khat Ateng Pen Sai Chiklem Bangvi. Bogajan Division Irrigation Rest House Pini Aryanta Abikuri Tukaslam Kavedat Ajok Keter Kier Lapet Rak Thanglo. Kardom Non Biotang Ton Pen Arjekta Karbi Autonomous Council Pen Kikimpon Matipung along Arboretum Kam Craft Center Kikim Kirang Bom along Bosik Nipai Isi Arni Karbi Autonomous Council Team CEM Tuduram Rong Hang Pen Japon Sik Kilang Charidam. Labang Swalong, Chairman Horan Singh Bay, Deputy Chairman Ritesh Inghi, EM Roton Teron Pen EM Pradip Rong Pezum Chetong Dun, CEM Tuliram Rong Hang Pet Non Kikim Bom Ahem Arboretum, Guest House, Gate, Meeting Hall Lapen Non Kikim Ponji, Karbi Along Guest House Adim, Along Kahumridam, Lapen Ministry at Tumapan Mesen Pen, Kam Kapacheklem Pon Pamejia Pan Tantekang. An parta non kibangji prechiklo ang bong kangpu ponjia pan CM rong hangpen pachini pontu an parta lapu non kikim ponji Karbi Anglong Guest House abangke ingdeng pri an kikim ponjia phanta nang pachini duntu. Karbi Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Mithanga Machathur Plut Ajo Jirlopupe Pirlopupe Karbi Anglong Chingthur Nangji Pura Saikikle Meg Jangji No Jangji Birtake Social Media Lapen Birta Chala along Arnivangta Theklong Verlo Karbi Autonomous Council Pen Saikideng Ponadim An Choklim Pen Sikiklem Loma Kalima Alang Lipen Chilang Dunber Asonsi Theklong Bon Sitami Alang Likachipaduk Ason Thot ke Alang Lipen Department Atuma Phan Sai Kachiklem Nang Japhan ke Toy Ateng Kroy bang wela pen ceklem bang wedat ason. Lason thot si West Karbi Anglong District Hempi Hamren along amata apor pen sa hemalong pang kaceklem nangji ateng pen. Kaceklem bang wet pen an theklong. Lake Hamren along kedo Superintendent Handloom and Textile asai hemlo. Adap apor porpai kebra chitim pleng etlo. Laso apor hut perang kepen bang sosa hemalong kahumridam hutki pion inudvet sikedo. Pion pen jihut chipur hut sai hem ko anapor si kangpu nangji lepen sai khiatum ko anapor pen sai klem nangji. Pion taklar dagalam chini ne. Sai hem kangpu ke bayigan lo. Baik ke si kangpu no. Ke binong et ke kangpu ni bayigan lo. Nó là bí kẹp rồi mà con cũng chơi rồi bí kẹp anh thấy là đa officer sum bayi kan nó vang kan ngon quá bí kẹp rồi chứ tìm bài chỉ kẹp sao phải cái gì bằng này thế nên rất sẽ chỉ người đó là anh vang ta là puson này kan sim ta là puson mà bí kẹp kan làm áp khí cái cheng mà cái là đa officer sum cái vang tay cái claim còn này dia tu dah kalau nak pernah nanti kan kita pergi jumpa ni bang dia ada sih ande dadak office ka kangpu na tum ka ne ka sen ani bang kangpu ke bayigan ka kangpu ke bayi kep ka kuma oh ini ke no bang ke nang thapi ke sih tu ni है lalu le por mati project CEM pen kaning jever a work culture ke not ata hamren an lelelang Bang Sosai Hemalong UDA ke claim bom asai ki Bhuneshwar Basumotari pu amoneta aruni phai thom kebra isi arni hamren arong supi arlo towar dam pro along duty apor hotsi arni kangsam araki pen wartan anta dolo pen anasai chibikok si araki pen towar pi along thurun epin burun epin anke chilang nodak loposi keong dong hamren araratum ningjirinti hamren along lapuson thak a department me thangasa Hemalong apor pen kedam de pen an dolang CEM pen lahaya department atuma phan apor pen humrida masonte messenger kat news aphenage khundor kro hamren pen nangkilo birta Bogajan LA constituency angkang aruni phai thomkebra ECR ni prekjama dimalong Bogajan MLA Dr Numol Moment pen number 21 Borjan constituency angkang Phulbari along akimi atowar kisalam ponjia phan long ekisampon Ada porphai keba porma lompen MLA Momin Arideng pensi laswa long eke somlapen laswa mai long iye madhurjo thekel phukon MSC tum long ki timong mukut mahanta lapen ke theke dinga tum chetong tun laswa phijong porphai kresia por Bokajan pakka tawar kimi ingpu pon adun thu anarlo porphai krenia por hanjang langso hitia dung National Highway 39 pen High Mountain School ke dama tawar stami ingpu pon lo lapen ki jut siar ni kang sam porphai ke thama por paklangso number 1 ke dama tawar kimi sitami MLA Momin pensi ingpu pon
thila ke do anta mesen pensi pachun ponlo normalam so por phandhi na pharman biota mung tabanik sina Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihna mo people thalbir talong wangtholo Bogojan subdivision angkang hanjalang solong kedo Bogojan division irrigation rest house heno laplo kedamtang ASTC atum Karbi Anglong Autonomous Council ke chari hut laso rest house kim ranglo laso pen congress government hut pen lo laso hem kilang ke pangkria jok non pini arni anke laso hem kangram keter kechelepen rakthangan pinlo Lapenon Parivardan Government Mate Karbi Anglong Autonomous Council BJP Government Kechari non ningkan hini anta kipleng thupo sita kilang kipang kreve pen amek chibi pon bangvedet ason si thek pon long Bokojan subdivision angkang along kaprek asai kamatumke methang IB mate rest house dore pason sita irrigation department atumke rest house ave laswa jo hanjang langso hawar alongke maili doji sita adim avedet ason si manlo isi PWD rest house dola daksi maiki doji atum chithi titi sita latan non ke hanjang langso pen dilaya dak to war ke salamatum do thibajok non ke lata athaya vedet lo
Sohem kitamtang ASDC government kecari hud adat labang sohem kim ponlo labang sohem kim pon dat pen api bangke nona bangke amu bang beda son pini itu thepon long la tipon ma lage hala so hud pen akapre sarkar bang thulo pen laso pen aku non puthot poriborton sarkar bang thulo tebong sta pini arnis dadak horizon division labangso head office lo hola hello nili tum nang tum baklang lo dak office mp adung amano labangso rest house ke bon sitame laso labangso rest house ki pini anian ta lapuson si ammo wangwe son si piko kopi kema thalone mate kopi tong alana tum labangso hem aphan ki pangkri ponone non bangke labangso hem bangke jangri son si mandel lo adak chiri silong le do ladak ki pan lapen ki pang thir same ave Ingram su la son si pinini tung thek pon long la si la bang so kangram su ka do ka ve pen la hem ke ter la pen kichi ka do ka ve rak thang arlon tamia ve pin lo la eng hap tamia ve pin lo la pen khirki arlo ka do ka ve tam heno thai lo la si la bang son kikim kiram tang hem government atangka mane khoros pen padam pen la son lak atangka padam pen la son api amu bawang bedet la persona yang pinjom det la bang ke ning duk meme jong si la bang so hem jong si pini la irrigation department la tum jong si selampon permission pen na dak abe kilu thui banai thu mate repairing claim thu sonte pini la bang so hem stame isi ke lang mesen la pen ke sang adim ke do dim mesen ji apolo te bon stame non la bang so la person claim pon pe la si non la bang so poriborton sarkar tum stame ningkan hini am do kailo lang tum tabe ke charipon bons tame pinia ni style labang so hem la boson si dokok la soni theglong Lasi Laso Rest House Selam dat asonte ladak pena anatum avarsai long chilapen revenue sitame wangjia potlo Lasi lahai ke irrigation executive engineer atum adaido Lasi non puthot Laso Rest House Selam lote lang mesenji kali pulote ahem lapen along lesita amo wangvedet si mandet po alam kaningje pen muti asai claim ansi chingthurlo puunji Kat News apherangki ananterang pen nangkillo abirta Difu Government College along KSA lapen aswatum admission ador pajum jetik ki admission pilong lipu ki kham khia sai kideng Haflong Government College along ki gidam tang aningkan ador ateng si en bomlang sita Difu Government College along ador ki parlu kraga jok Difu Government College along arniwang lochari aw samaratum kachesong nanga pathak bosik ni phai ECR ni Kat News along birta nangli Karbi Anglong Autonomous Council atum Difu Government College Principal aning ke hangaling kapachiplang long aputhak Karbi Anglong Autonomous Council atumaphan ning duklo pasi lochari aus maratum ning jirinti lapensika suri isira pharo isira truck cap an ador pajumlo sita lata Karbi Anglong Autonomous Council pensi DGC aphan laswa tangka chitunang jipa puthak sitame lochari aus maratum ning dukrinti lo pasi pachini isi Government College along kopia these admission ador kipabat lopota lochari aus maratum pen karju pado Bonta halapu DGC principal abang ke ador pajumun elu kaninje thibajok sai jokje asula pen locharle aus maratum admission fa enlong le dat lolapen pajum je tikke admission pilong le puning je thibajok admission ke enje tumta hemchedam laplo তিনটা বাবে সরকারি মহাবিদ্যালয় আছে কটন সরকারি মহাবিদ্যালয় ডিফু সরকারি মহাবিদ্যালয় হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে সরকারি মহাবিদ্যালয় তথাপিও আজি আমি ইয়াত ডিফু সরকারি মহাবিদ্যালয় দেখা পাইছো যে ফিজ স্ট্রাকচার যি ধৰণৰ ইয়াতে বাঢ়ি গৈছে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুখীয়া ঘৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত ল'ব নোৱাৰাকে পৰ্যন্ত হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলং সাক্ষ্য সাহিত্য পৰিষদ লগতে অসম চৰকাৰে যি ধৰণৰ ইয়াতে ফটাঢোল বজাই গৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জীৱনলৈ খেলি আছে লগতে শিক্ষালৈ হেঁতে ৰাজনীতি কৰি আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰলৈ হুকিয়নি দ্বিতীয় কথা আমি 24 তাৰিখে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা সদসম ছাত্ৰ সন্থা ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা অৰ্থাৎ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ সন্থা মিলি আমি এটা স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ EM জগত সিং টি তেখেতক দিছিলোঁ তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে 1160 টকা কমালে কিন্তু দেখা পাইছোঁ যে যেতিয়া হাফলং কলেজৰ পৰা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে তাত নটিফিকেশ্যন এডমিশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ লগতে আমাৰ ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বহুত ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ আছে
এইটো প্ৰশ্ন আমি সুধিব গৈছিলোঁ, তেহেঁতে উত্তৰ দিব পৰা নাই। গতিকে যোৱাকালি আমি ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতে চিট ইন ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। তেতিয়া আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, SI দিছিলে, স্কুল ইনস্পেক্টৰ দিছিলে, তাৰপিছতে আমাৰ EM জগতসিং ডাঙৰে দিছিলে। আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে পৰহি 2 দিন ভিতৰত যে ট্ৰাই পাৰ্টি টক হ'ব আমাৰ কাউন্সিল, লগতে আমাৰ কলেজ অথৰিটি, লগতে আমাৰ সংগঠনৰ। কিন্তু ট্ৰাই পাৰ্টি নোহোৱাকৈ আজি ইয়াত কলেজতে এডমিশ্যনৰ আৰম্ভণি কৰিছে। কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত পইচা দিবলৈ গৈছে। আমি যেতিয়ালৈকে ট্ৰাই পাৰ্টি টক্স নহয় আমি ইয়াত কোনো পধ্যে এডমিশ্যন ল'ব নিদিওঁ। আৰু এইটো জানা উচিতে যে অকল চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় অকল কাৰ্বি আংলং কাৰণে নহয়, গোটেই সম্পূৰ্ণভাৱে যিমান জনগোষ্ঠী ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, দুখীয়া বা ধনী লোকে ইয়াত পঢ়িবলৈ আহি আছে আৰু আছে। গতিকে ইয়াত এইটো সংগ্ৰাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ 24 তাৰিখৰ পৰা, আৰু এইটো চলি যাব যেতিয়ালৈকে আমাৰ দাবী মানি নলয় অসম চৰকাৰে হওক বা আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য পৰিষদে হওক। দাবী মানে কি? এই মাচুলটো কমাই ল'ব লাগিব, আমাৰ ফিজটো ষ্ট্ৰাকচাৰ কমাব লাগিব। যদি হাফলং গভ কলেজ যদি ফিজ কমাব পাৰিছে, তেন্তে আমাৰ ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ কিয় পৰা নাই? সম্পূৰ্ণভাৱে দুটাও এটা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ, কিন্তু ইয়াত কিয় পৰা নাই? এইটো প্ৰশ্ন অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য পৰিষদে দিব লাগিব। Karbi Prime Time Biota Bangkila Mas Kang Ton Poniklo, Domitang Me, Kardon.